Poštovani gledalci, došli smo i do teme jutra. Slučaj smanjenja kazne i zahtjeva za uslovni otpust osuđenom za silovanje maloljetnice u Crnoj Gori ponovo je otvorio pitanje kaznene politike i bezbjednosti djece u našoj državi. Kakve su zakonske mogućnosti, koliko su djeca sigurna u Crnoj Gori, posebno uključujući i opasnosti na društvenim mrežama. Ovim važnim i osjetljivim temama ovog jutra u studiju pričamo, odnosno govorimo sa našim sagovornicima. To su Aida Perović iz nevladine organizacije Prima. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na poziv. Sa nama je gospodin Filip Jovović, advokat. Dobro jutro, dobrodošli u studiju. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro i od mene i dobrodošli. Ja bih samo kratko podsjetila naše gledaoce da se mogu uključiti u našu temu jutra i postaviti pitanje našim dragim gostima. Ne možemo se naravno javiti, ali to možete učiniti porukom na vama dobro poznat broj 068 8383 53 kao što piše na malim ekranima. Evo, gospodin Jovoviću, da počnemo od vas. Povod za naš razgovor, kao što sam rekao, je slučaj koji je uznemirio javnost. Ranije je čovjeku osuđenom za silovanje 14-godišnje djevojčice kazna smanjena sa 14 na 8 godina zatvora. On sad traži uslovni otpust. Kako je ispravno koliko komentarišete ovakvu sudsku praksu i negdje možda ublažavanje kazni nad izvršenim najtežim djelima nad maloljetnicima? Uprkos tome što ovako može da zvuči kao jedna kontroverza, da bi u potpunosti odgovorili na to pitanje, trebali bi da imamo naravno uvid u sve spise predmeta. Zašto je to došlo? Prije svega zbog tog smanjenja kazne, a nakon toga i svega ostalog. Međutim, ako posmatramo iz ugla, da kažemo, prosječnog građanina, to je nešto što je vrlo nešto što jednostavno nije ohrabrujuće, što izaziva, možemo slobodno reći, jedno gnušanje zašto se takvi počinioci krivičnih dijela na neki način nagrađuju drastično manjom kaznom, dakle, nego što je taj neki maksimum koji je propisano za to krivično djelo. Nisam upoznat sa time zašto je apelacioni sud smanjio tu kaznu. Međutim, to nije sigurno dobra poruka. I moram podsjetiti da je jedno od osnovnih ciljeva krivičnog zakonodavstva prevencije. Dakle, prevencija vršenja krivičnih dijela i izricanje kazni upravo ima i tu komponentu koja je možda i najznačajnija. Dakle, da odvraća buduće izvršioce krivičnih dijela od vršenja tih akata. Kolika je zatvorska kazna upravo za izvršenje ovakvog krivičnog dijela u Crnoj Gori? Maksimalna za ovu vrstu krivičnog dijela je 15 godina. Dakle, riječ je o krivičnom dijelu, ako se ne varam, silovanje, i to je jedan kvalifikovani oblik, dakle, koji konkretno u svom biću ima nekoliko, da kažem, tih alternativa od različitih zaštitnih objekata do načina izvršenja. Konkretno ovdje je krivično djelo izvršeno prema maloljetnoj osobi i to je ono što je opredijelilo tužioca da tako kvalifikuje djelo, ali, kažem vam, maksimalna kazna je 15 godina. S razlogom, naravno, jer jedna od društvenih vrijednosti koje treba, dakle, da se štiti jeste zaštita maloljetnih lica, pogotovo od takvih postupaka. I svako, da kažem, odstupanje od tog nekog maksimuma, iako revoltira, da kažem, javnost, ono ne smije da bude, ono bi trebalo prije svega da bude dobro obrazloženo. Šta hoću da kažem? Ukoliko se desi takva situacija, mi ćemo svi, uglavnom, kojima nisu poznati detalji tog zločina, mi ćemo svi nekako po inerciji reći najtežu kaznu izrecite. Međutim, naravno, kao i u svakom drugom krivičnom predmetu, i tu je sud dužan da cijeni olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Ja stvarno sad ne znam koje su to bile okolnosti. A šta mogu da budu olakšavajuće okolnosti u ovakvim slučajevima? Vidite, znate kako, to je onaj neki dijapazon olakšavajućih okolnosti kao i u svakom drugom predmetu. Lične prilike, imovinske prilike, držanje nakon izvršenog krivičnog dijela. Znate, ima tu dosta nekih stepen, recimo krivice, ima ih dosta. I pravo da vam kažem, sad bi mogli da o tome diskutujemo dugačko i naširoko, kako se one cijene. U konkretnom slučaju, kažem vam, zaštitni objekat sami izaziva jednu indignaciju kod javnosti i začuđujuće je da se to baš desilo tako da se smanjuje toliko kazna.
Možda se ona mogla smanjiti u nekom domenu od, ne znam, par godina ili nešto, možda i manje, ali baš ovoliko da se smanjuje nisam Gotovo pa siguran da upola, je... tako je. Jasno. Ovo je jako osjetljiva tema. Evo, gospođo Perović, otvorili smo ovdje smo naravno da obrazložimo sve detalje koji su se dešavali u proteklom periodu, ali ja bih počela sa statistikom jednom koja je pokazatelj upravo stanja u Crnoj Gori kada je riječ o ovakvim krivičnim djelima. Odakle biste vi počeli, evo, konkretno za ovakva krivična djela? Kakvo je stanje trenutno u Crnoj Gori? Trenutno je jako loše. I kako god da je loše, ono je mnogo gore, uzimajući u obzir da se jako mali broj ovih krivičnih djela prijavljuje. Dakle, imamo zamislite jednu piramidu, na vrhu su slučajevi koji su prijavljeni nadležnim organima kao što su policije, tužilaštvo. Ispod toga nešto veći procenat su oni koji se to su osobe koje su preživjele seksualno nasilje u bilo kom vidu, a koje se povjere, na primjer, nevladinim organizacijama kao što je Prima, koja je specijalizovana za pružanje psihosocijalne podrške i psihoterapije ovim osobama, prije svega mladima. I onda imate dolje nekih, pa sigurno sam skoro 80% koji nikada ni sa kim ovo neće ni podijeliti. Dakle, ne u smislu prijave, koja je već jedan formalizovani oblik dijeljenja ovog iskustva, nego čak ni sa najbližim u smislu da nađete neku vrstu utjehe. Da li je to možda zbog straha od stigmatizacije u našem društvu? Naravno, ova tema i ova oblast prati, nažalost, ne kod počinilaca, nego kod žrtava, jaki osjećaj stida, stalno preispitivanje da li je ta osoba koja je preživjela ovu vrstu nasilja nečim doprinijela, nekako omogućila. Međutim, ta preispitivanja su upravo ono na čemu mi radimo kroz tu psihosocijalnu podršku, jer žrtva nikada nije kriva. I da se samo za trenutak vratim na statistiku koju ste pomenuli, ja bih za ovu priliku istakla da u medijima u zadnjih mjesec dana smo mogli da vidimo, mislim, 5 slučajeva seksualnog nasilja nad maloljetnicama i maloljetnicima. I da ne zanemarimo, mada nije možda u fokusu jutrošnje teme, ne vidimo u medijima, a vjerovatno nema ni u prijavama, ni jednog slučaja za isti period seksualnog nasilja nad odraslim punoljetnim osobama, što samo znači jedno, ne da ga nema, nego da te osobe još veću stigmu osjećaju da ga prijave. One su prosto više svjesne toga kako osobe sa ovim iskustvom prolaze upravo u procesima gdje je prijavljeno. Pa evo, slučaj o kome ste govorili sa advokatom je upravo to pokazao. Toliko od institucija naloženo smanjenje kazne ne ohrabruje, nego poražava sve nas, bili iz ugla struke, bili iz ugla neke opšte javnosti, ali sa druge strane itekako ohrabruje počinioce. Ovo je vrsta krivičnog djela gdje imamo jako visok procenat povratnika. Može li se reći da je ovo, ajde uslovno rečeno, prst u oko žrtvama upravo kada pogledaju ovakvu presudu? Jeste, ako mogu, a da ne bude empatetična, je i prst u srce. I prst u nadu da će, jer ovo što je advokat divno govorio kako treba preventivno kazna da djeluje, tako je i upravo taj strah da nema pomoći i da neće biti zadovoljena ni pravda. Pravo i pravda se nekad mimo ilaze, ali nama kao opštoj javnosti ili stručno i taj segment jako važan. A pomislite kako je važan osobama koji se nose sa seksualnom traumom. Koliko je u našem pravnom sistemu i da li je uopšte efikasno riješen to pitanje registra pedofila i nadzora nad povratnicima nakon izlaska iz zatvora i da li postoje mehanizmi da naše društvo zaista bude sigurno, tako da kažemo, od recidivista koji će to i nakon ovih blagih kazni ponovo izaći iz zatvora? Pa meni se čini da to nije u dovoljnoj mjeri riješeno i čak i ako postoje određeni normativni, da kažem, poduhvati, tako da ih nazovem, mislim da neki nadzor nije toliko efikasan. Dakle, i za to vi imate veliki broj povratnika. Ovaj problem sve više zahvata naše društvo i očito postaje jedan, eto da kažem, bitan dio kriminaliteta. Nažalost je tako.
sve više se suočavamo sa ovom vrstom nasilja i jednostavno čini mi se da tu država dovoljno ne preduzima neke, eto da kažem, efikasne korake. I sami taj, da kažem, taj registar, on bi trebao na neki način da bude, da ima i neki, da kažem, neku dejstvujući efekat da bi i javnost mogla u neku ruku, znači da, eto, ako već postoji, ako je to lice ima, ajde da kažemo, tu odliku i da ga javnost osudi, razumijete? Jasno. Da ne bi bilo samo Jasno. da je u pitanju, da kažem, evidencija koju vodi nadležni organ. Jer pazite, vi ukoliko nadležni organ zakaže, recimo u sprečavanju takvih akata, ne postoji korektivni faktor. I vi uvijek, znači, uvijek ćete opet osjetiti tu dozu nepovjerenja, ogorčenja, evo kao što je vjerovatno s ovim predmetom se desilo. Tako da mislim da bi tu trebalo, znači, poraditi. Ne bih govorio možda o nekoj radikalnoj promjeni, ali sigurno bi trebalo dosta posla da se taj mehanizam učini mnogo efikasnijim. Jasno. Gospođo Perović, ako već sistem ne odgovara adekvatno, kakva je psihološka trenutno pomoć u Crnoj Gori ako govorimo o nevladinim, evo upravo organizacijama? Pomenuli ste vašu nevladinu organizaciju, ali nekad ni civilni sektor nije dovoljan koliko je važna sistemska podrška. Ali ako već adekvatno ne odgovara, koliko upravo, evo kao što sam postavila i pitanje, nevladin sektor igra ulogu? Igra veliku ulogu jer moramo biti svjesni da je cijena psihoterapije na tržištu veoma visoka za naše prilike, odnosno za najveći broj građana kojima je ta vrsta podrške potrebna. To su visoke cijene, negdje minimum je 40 €, a najbolji efekti se postižu ukoliko vi jednom sedmično imate seanse od 50 minuta. To je standard. Psihoterapija je nešto što dugo traje da biste riješili i mnogo manje, da kažem, izazove životne, a kamoli jednu traumu koja ipak ostavlja dublje posljedice i potrebno je da se ona prorađuje. Ono što je dobro je da se sa tim traumama živi i psihoterapija može značajno da pomogne da osoba bude na dnevnoj osnovi funkcionalna. Dakle, da nastavi da se školuje, da studira. Važno je da to čuju građani, zato sam vas i pitala. Pazite, da dam jedan slikovit primjer. Seksualnog nasilja toliko ima da kada se ne bi mogli nositi sa tim, vi biste redom prolazili gradom i vidjeli osobe da padaju u nesvijest ili umiru. Znamo li mi šta sve spada? Tako da, hoću da kažem, može da se nosi. Osobe, nažalost, se najčešće odluče pritisnute iskustvom drugih ili sopstvenim stidom da ni sa kim to ne podijele, pa ipak nalaze nekakve načine i strategije preživljavanja. To ne znači da im je lako i to ne znači da ta trauma, da kažem, ne probija kao jedan vulkan i ne pravi štete u svakodnevnom životu. Ali to se može mnogo lakše, naravno, uz psihoterapiju ili uopšte psihološku podršku. Naravno, jako se može i bez toga, ukoliko imate kraj sebe, ne znam, sestru, prijateljicu, druga, sa kojim možete da podijelite, da ste sigurni da to neće nigdje iz tog vašeg malog kruga da ode, a da se i neće upirati prstom u vas. Nema nikakve pomoći, nego čak jednog suptilnog okrivljivanja ako vi kažete pa zašto nisi do sad prijavila ili prijavio, pa što te sprečavalo. Osoba ima svoje razloge, vi ste tu sad da podržite. Prvenstveno, zašto je to prvo pitanje, mislim, kad govorimo upravo o tim stvarima? Zašto se uvijek postavlja, zašto nisi ranije? Kad smo suočeni sa tom informacijom da se nekome nama jako bliskom desilo seksualno nasilje i mi smo preplavljeni strahom, mi smo preplavljeni vrlo često nevjericom, to je prosto jedna spontana, da kažem, prirodna reakcija čovjeka koji ima dobru namjeru. Vama je teško da se suočite s a drugo vi i ne znate kako da pomognete. Znate, kad se neko posječe, vi znate da ćete da donesete nešto za dezinfekciju i možda stavite neki flaster. A šta da stavite na nečiju dušu?
Ali dobro, evo ovakvih emisija ima i dobro je, pa naši građani i građanke mogu da čuju kako da ne reaguju. Jako je važno da nikad ne sumnjaju, što bi se reklo, uvijek su na vakat da posumnjaju, nego su tu da pruže prvu pomoć, da kažu vjerujem ti, tu sam, sve što misliš da ja mogu da ti pomognem, tu sam da učinim za tebe. Jasno. Gospodine Jovoviću, kako zakon definiše razliku između nedozvoljenih polnih radnji i pokušaja upravo za nedozvoljene polne radnje? Da li tu dolazi do blagih kvalifikacija i djela u praksi? Pa vidite, to krivično djelo se koristi, da kažem, taj takozvani metod negativne enumeracije. Dakle, u toj glavi krivičnog zakonika pominju se određena konkretna djela, dakle, poput silovanja, obljube i tako dalje, a nedozvoljene polne radnje, znači zakon definiše sve ostalo što nije pobrojano ovim. Jasno. Sad znate kako, uvijek je tu, to je kvalifikacija, znači od strane tužilaštva uvijek je tu, da kažem, vezana za nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke i kako on u principu definiše, okarakteriše taj sami, da kažem, akt, onda tužilac poseže za jednom od tih kvalifikacija iz te glave. U suštini to je, kažem vam, uvijek konkretno pitanje. Tako da, može li se tu doći do zloupotrebe? A vidite, uvijek je to moguće. Međutim, kažem vam, najviše zavisi dakle, od medicinskog nalaza. I ukoliko tu dođe do, da kažem, neke pogrešne karakterizacije, može da se desi i pogrešna kvalifikacija djela. Da se to tokom postupka znači utvrdi da je došlo. I to je u principu, možda u principu najveći poraz pravosudnog sistema, jer vi kad u trenutku obavljanja istrage ne možete pravilno da analizirate situaciju i da definišete šta se desilo, a kasnije se to tokom postupka dokaže, što se nebrojeno puta desilo, to moram da pomenem, tu vidite da onda pravosudni sistem nije efikasan. I onda se i postavlja pitanje i kompetentnosti i svega ostalog. Naravno, neću da ulazim u eventualne maliciozne motive, ali ima svega. Znate kako, to nije naš pravosudni sistem imun od takvih stvari. To se dešava, nažalost, u jednoj vrlo osjetljivoj sferi. I kažem, mislim da bi trebalo, pitanje je koliko su i naši pravosudni stručnjaci i obučeni po tom pitanju. Jer, kažem vam, osjetljiva je sfera, dosta se i bježi od neke edukacije na tom polju. Ali, evo, kao što vidimo, to postaje jedan društveni problem s kojim se mi moramo suočiti. Dakle, ja moram pomenuti, u virtualnom svijetu gotovo... To je bilo moje sljedeće pitanje upravo. Gotovo svakodnevno imate sadržaje koji podstiču na to nasilje. I vi bukvalno kad otvorite stupce novina ili kad otvorite stranicu na portalu, vi ćete sigurno vidjeti neki slučaj da je neko propagirao nešto, da li je to muzički spot ili je, znate, objava na društvenim mrežama. Tako je. I jednostavno imate, bukvalno ste prinuđeni da živite u takvom ambijentu. Da, a da sve to prolazi nekažnjeno. Sad, tu se dolazi do onoga pitanja kako to država da se sankcioniše. Teško da može država u potpunosti to sankcionisati. Pazite, društvene mreže kontrolišu tehnološki giganti iz drugih država. I oni mogu u nekoj mjeri da spriječe. Ali pitanje je šta je kod njih definicija nasilja, a šta je kod nas definicija nasilja. O tome ćemo više u sljedećem krugu, jer hoću da se posvetimo s obje strane više digitalnom svijetu, ali prvo bih vas pitao da li institucije poput škola, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, pa eto i policije u krajnjem slučaju, imaju jasne protokole kada dijete ili samo, ili sa roditeljem, ili sa nekim od vas dođe kod njih, prijavi ili ovu vrstu nasilja ili neki nedozvoljeni kontakt. Imaju i za ovu priliku mi je baš drago da istaknem da su prije svega 2 mjeseca uspostavljene i smjernice vaspitno-obrazovnih ustanova za postupanje u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom i mladima. I one predviđaju tri situacije. Dakle, ukoliko prosvjetni radnik ili bilo ko zaposlen u školi, od menadžmenta pa do
ljudi koji su tu zaduženi, da kažem, za logistiku, je u saznanju, čuje ili mu se konkretno prijavi slučaj ili sumnja, oni su dužni da ovo procesuiraju. Postoji tačan slijed, dakle koraci kako postupaju i to u situacijama da je oštećena strana neko od učenika u školi, a počinilac bilo vršnjak koji uči u toj školi ili negdje drugo, bilo da je to osoba iz škole, zaposlena recimo u školi, bilo da je to neko iz recimo porodičnog ili drugog bliskog okruženja djeteta. Znači ne možemo više da kažemo pa dobro, počinilac je neko van škole, pa to nije naša nadležnost. Ne, oni su dužni da pruže prije svega jednu psihološku podršku tom djetetu ili mladoj osobi, onda dalje da procesuiraju prema organima kao što je policija, Centar za socijalni rad, tužilaštvo. Te su smjernice vrlo brižljivo napravljene, kažem, od skoro su na snazi. Prima je uz podršku UNICEF-a i u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija održala tokom aprila 20 obuka za direktorice osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, ljude koji rade u stručnim službama, to su školski psiholozi i pedagozi, nastavnici i naravno đaci. Izabrali smo đake koji su i članovi ovog đačkog parlamenta jer su, da kažem, u dobroj situaciji da ono što su čuli na obuci prenesu svojim vršnjacima. Mi smo ovim obuhvatile, to je po odluci ministarstva, obuhvatile 20 osnovnih i 20 srednjih škola u Crnoj Gori. To naravno nisu sve škole, ovo je pilot projekat, što znači da ćemo mi malo još upodobiti ovaj program, nastojati da ga stavimo i u katalog obaveznih, odnosno ponuđenih usavršavanja prosvetnih radnika kojim oni mogu da produžavaju svoje licence. Mi smo se u tim obukama susreli sa mnogim, da kažem, nedostacima u znanju, što je potpuno očekivano jer je ovo jedna tabu tema, o tome se ne priča. Mi vrlo često imamo roditelje koji ne znaju kako da objasne biološki razvoj seksualni svom djetetu. Slično je i u školi. Naišli smo kod jednog malog broja, ali ovako vrlo glasnih, i reći ću da su to bili direktori škola, one koji su insistirali na tome da su to šale, da to je daleko od nasilja i da na to ipak treba gledati mnogo blaže. Što je opet nas začudilo, ali mi moramo biti svjesni očiglednog otpora, opet kažem, kod jednog manjeg broja ljudi koji su bili na ovoj obuci, da postoje otpori i na njima se mora raditi. Takva neinformisanost, možda neupućenost u psihološke statuse osoba s ovom vrstom iskustva je prisutna, sigurna sam, i kod ljudi koji rade i u centrima za socijalni rad, pa i u policiji, i u tužilaštvu, i u sudstvu, nekada i kod advokata. I mi moramo stalno djelovati kroz edukaciju, informisanje, da bismo shvatili i da bismo zapravo se suočili sa jednim, mislim, značajnim podatkom, da kada se izriču kazne, redovno se, i dobro to zakon predviđa, traže olakšavajuće okolnosti. Već ste govorili sa advokatom, jedna od njih je, na primjer, pa to je porodični čovjek koji ima djecu, koji do sada nije kažnjavan, ili je počinilac maloljetno lice. Siromašni su. Bilo je slučajeva gdje se pripadnost određenoj nacionalnoj ili vjerskoj grupi također uzimala kao olakšavajuća okolnost. Znate, to je za osobu koja je prošla seksualno nasilje totalni nonsens, jer se za nju ne nalaze nikakve okolnosti da je bolje shvatimo i da ta kazna bude odmjerena i u odnosu na žrtvu koja je
podnesene. Sad, kao što smo rekli, sve se više seli u taj digitalni prostor, tako da kažemo, predatorstvo, što društvene mreže, što ostalo. Koliko naš krivični zakonik prepoznaje, tako da kažemo, i pravosudni sistem je spreman da pratite nove oblike ugrožavanja djece u digitalnom prostoru, kao što su grooming, kao što je vrbovanje i sve te ostale stvari. Jesmo li mi to već negdje uključili u naš krivični zakonik ili tek treba da radimo na tome? Pa, mislim, nije još uvijek eksplicitno to definisano, ali mislim da će to brzo biti kako se približavamo Europskoj uniji, jer to je jednostavno jedan, evo sada već postaje polako možda i dominantan oblik kriminaliteta ovakve vrste u ovoj zoni. Tako da ono će sigurno biti inkorporirano u krivični zakonik. Sad ćemo vidjeti kako će da budu, koji će to da budu oblici prepoznati, ali definitivno postoje. Ali dok čekamo evo upravo i tu Evropsku uniju, evo ja ću vas konkretno pitati. Kada dijete se požali majci da je vršeno bilo kakav oblik vrbovanja, kao što je Aleksandar pomenuo, na društvenim mrežama ili od strane privatnog korisnika neke društvene mreže. Sljedeći korak je odlazak u policiju, nakon toga kontaktiranje advokata, pronalaženje te osobe. Šta je sljedeći korak? Da li je sud, svakako, pronalaženje osobe, ali kolika je kazna onda za to? Ako nemamo još uvršteno u krivični zakonik. Šta možemo uraditi upravo za tu žrtvu? Pazite, u tom lancu moram dopuniti, tu je tužilac Da, jasno, naravno. glavni, zato što on u principu, on naravno preduzima radnje gonjenje. A nemate vi do kraja to zaokruženo. Takvi činovi se nekako podvode pod ovo postojeće zakonodavstvo. Vi ako imate neku vrstu uznemiravanja, znači seksualne prirode ili tako dalje, vi ćete podvesti naravno po to seksualno uznemiravanje. Ili recimo imate ono krivično djelo proganjanja. Može i to da se, jer pazite, ja lično sam imao jedan predmet gdje je bilo je krivično djelo proganjanje. I tu je bilo, znači, svakovrsnog, da kažem, tog nekog nasilja. Od slanja poruka do slanja poruka, znači, preko društvenih mreža. Dakle, i to moglo bi da se podvede. Dakle, postoje, da kažem, krivična djela koja mogu da zaštite. Ali od samog digitalnog nasilja, samog po sebi, mi još uvijek nemamo, da kažem, to neko krivično djelo koje ga baš prepoznaje. I što bi trebalo uvesti da ne bi sutra dolazilo do nekih različitih tumačenja. Ali vi u postojećem okviru imate mogućnosti. Sad kažem vam, da li se to primjenjuje uspješno ili neuspješno, o tome se naravno može diskutovati. Ali definitivno je da kazne moraju biti strožije, znači za ovo što postoji, jer jednostavno koliko god da se, da kažem, organi bore protiv takvog vida nasilja, ono i dalje, znači jednostavno je uvijek za korak ispred države. I jednostavno vi, pazite, teško se boriti protiv toga bez saradnje sa međunarodnim partnerima. Jer jednostavno kažem vam, vi ako dijete, nažalost, trpi nasilje, ali o tome se naravno može pričati na nekoj društvenoj mreži, a vi jednostavno, evo, i ako prijavite organima, ti organi zavise, dakle, od tih administratora, recimo, koji vode mrežu. Jednostavno, znači, to je jedan lanac koji ne može jednostavno naš organ da riješi sam problem. Potrebno je, da kažem, mnogo jača saradnja. Jasno. Evo, gospođo Perović, čuli ste gospodina Jovovića da nemamo zaokruženu priču kada je reč o ovakvim stvarima, ali koliko je upravo to seksualno uznemiravanje na društvenim mrežama uzelo maha u proteklih par godina kada je reč, naravno, o maloljetnicima. Nećemo sad kvalifikovati dijela da li je nešto strašnije od nečega, ali znate na što mislim svakako. Tako je. Mnogo uzelo maha, to je zapravo jedna zloupotreba tehnologija koje su trebale da nam donesu nekako prosperitet, određene vrste, bolju informisanost. A poligon je za predatore zapravo? Pa u jednom dijelu. Nikako ne želim da kažem nešto loše protiv interneta i društvenih mreža koje su nam svakodnevno potrebne, završavaju mnogo dobrog posla i edukuju nas i informišu, ali onda kad dođe do zloupotrebe, onda je kriv onaj koji to radi. Naravno, tehnologija koja je to na neki način omogućila ili otvorila vrata tome. Ogroman broj mladih i djece su i počinioci i žrtve ove vrste nasilja. Mislim da ne samo što nam fali da to
u zakonu prepoznamo i kao seksualno, nekad i kao rodno nasilje, ali to će se, kao što je advokat rekao, to će se i desiti i mi radimo na tome. Međutim, bitna je ova edukacija ljudi koji treba da primijene zakon u smislu da ono što ja primjećujem u praksi je da postoji nekakvo laganije gledanje na ovu vrstu nasilja zato što nema fizičkog kontakta. Međutim, opet i savjetovali što mogu da vam kažem da se žrtve, bez obzira na uzrast, to mogu biti jako zreli ljudi koji imaju nekakve redovne živote, jako plaše kad dobiju takve poruke, upravo da će zapravo nakon toga da uslijedi ovo praćenje i eventualno da li će to biti fizički napad, seksualni napad, možda i sa smrtnim ishodom. Još bih nešto dodala vezano za ovu vrstu nasilja. Mi imamo prepoznato u nasilju zloupotrebu intimnog snimka, fotografije i tako dalje. Pogotovo veća je kazna predviđena u slučajevima kada se neki takav snimak napravi upotrebom ili zloupotrebom vještačke inteligencije ili kako kaže zakon visokotehnoloških tih softvera, jel tako? Zato što je kada se to postavi na internet, on dostupan ogromnom broju ljudi i stigma koju žrtva prolazi je mnogo veća. Dakle, imamo taj dio i tada je prije nego što smo usvojili taj član krivičnog zakonika bilo mišljenja čak i među mojim koleginicama da nam nije potrebno jer postoje članovi gdje se možemo pozvati. Jako nam je važno da prepoznamo vrste nasilja po onome što one stvarno jesu. Jer nije svejedno da li vas neko prati tako pa će možda da vam dobacuje na ulici nešto ili je ipak prijetnja i seksualno nasilje. Jasno. Gospodine Jovoviću, kada biste izdvojili jednu zemlju, ne samo u regionu, nego i na svijetu, koja ima dobru praksu kada je riječ o ovakvim slučajevima, na čiji zakon bi trebalo da se ugledamo? Možete li izdvojiti jednu državu? Evo, ako se sjetite, čisto da čujemo jedan primjer. Ja sad ne mogu reći tačno koja bi to bila zemlja, ali čini mi se da kažem, u zapadnoj Evropi definitivno postoje dobri zaštitni mehanizmi. Iako ni oni ne štite 100%, to je jasno da se ne može desiti. Ali ono što i Evropska unija negdje predviđa za takve vrste zaštite, ono bi moglo da bude dobra polazna osnova. S tim što naravno, kao i svaka konkretna zemlja, mi moramo imati u vidu i određene specifičnosti koje postoje kod nas. Dakle, nije dovoljna ona klasična transplantacija zakona, nego je potrebno da se to prilagodi našem ambijentu. Ali čini mi se da bi tu trebalo gledati, da kažem, ove neke, naravno, i posebne i nordijske zemlje. Dakle, one imaju dobar taj okvir koji štiti. Međutim, kažem vam, mentalitet, jednostavno, neka moralna načela, znači malo je drugačije nego što je kod nas i onda ne možemo da uzmemo da li bi to bilo baš dobro za nas ili ne bi. Mi imamo problem, dakle, sa, naravno, kao što je gospođa rekla, ovo je tabu tema. Mi i dalje, da kažem, imamo među širokim dijelom građanstva tu neku zadršku kada se priča o ovim temama. Edukacije je malo i onda jednostavno vi dođete u situaciju da se žrtva stidi, da neće da prijavi, da se dešavaju ovakve situacije gdje kada vide počinioci da se to događa, recimo evo ako se pošalje poruka na Facebook ili nešto vide da to prolazi, to postaje polako obrazac ponašanja i onda vi jednostavno vidite da se to polako uvlači u uvriježeno mišljenje, da je to dozvoljeno, da je to prihvatljivo. I jednostavno vi onda imate veliki problem. Da li bi, kao što piše jedan od gledalaca, Crna Gora trebala da uvede zakonska rješenja koja u potpunosti isključuju mogućnost uslovnog otpusta ili ublažavanja kazne za učinioce krivičnih dijela protiv polne slobode maloljetnice? Da vam kažem nešto. Je li to moguće uopšte? Nije, da kažem, prihvatljivo u krugu civilizovanih zemalja. Eto, tako da se izrazim. Ali to ne znači da bi se uslovni otpust davao svakome. Kao što ni sad. Dakle, vi
da bi se dobio uslovni otpust, dakle to nije automatski mehanizam koji pušta na slobodu osuđenog, nego potrebno je znači da se preduzmu određene radnje, procjene, analize da bi se ocijenilo da li to lice zaslužuje da izađe ranije sa izdržavanja kazne. Tako da ne bi trebalo isključiti, možda bi trebalo odraditi određene intervencije da bi se to možda dodatno preciziralo, ali ne, nije to da kažem opcija. Jer opet kažem, koliko god da su teška krivična djela, ono što nas čini civilizovanim jesu ovakve stvari, tako da tu ne bih o tome... Htjeli ste se nadovezati, Da, gospođo htjeli Perović? ste. I evo samo da vas pitamo kratko, da li će doći vrijeme kada će, ajde da kažemo, biti nulta tolerancija prema počiniocima ovakvih djela? Mislim da do tog trenutka imamo da se načekamo, ali ne smijemo da posustanemo u entuzijazmu da radimo na tome i mislim da je jako važan pristup gdje su institucije, civilni sektor i građani da to bude saradnja koja je partnerska. Ne upiremo mi u vas prstom i vi u nas, ko je zašta svako ima svoje nadležnosti i odgovornosti, ali ajde da na ovome radimo zajedno, da zaštitimo našu djecu, naše građane i građanke, sve nas, naše porodice. Htjela sam da kažem da se slažem sa ovim, da to prosto ne bi bila jedna dobra praksa, ali svakako ukoliko negdje postoji namjera da se ide ka tome, recimo da naše društvo napreduje pa dođemo u fazu kada bi ovo bilo u redu, to svakako ne smije da bude prije trenutka kada Crna Gora usvoji i počne da primjenjuje kvalitetne programe resocijalizacije. Jer ja sam već rekla jutro s vama, za ova krivična djela imamo visok postotak povratnika. Tome doprinose i ova kaznena politika, kako da kažem. I hoću ovo da naglasim. Ne kaznena politika što piše u krivičnom zakoniku. Mislim da ste spomenuli potrebu da se povećaju kazne. Nama je potrebno da se poveća donji prag kazni. Znate zašto? Zato što imamo trend, mi smo radili monitoring rada osnovnih sudova i tužilaštava na slučajima rodnog nasilja koji uključuju seksualno i vidimo da je to trend minimalnih kazni. Dakle, ukoliko neko i dalje ima, tako da se izrazim, smjelosti ili obraza da daje minimalne kazne, čak i kad su djeca u pitanju, onda nam ne preostaje, čini mi se, strateški ništa drugo, nego dajte da povećamo te minimalne, pa čak i ako nastave da ih daju, barem neće biti ovako sramotno niski. Jer koliko imate slučajeva da su date ove najviše zakonom predviđene? Nema toga. Nemamo se mi toga bojati za sad. Tako da može neko da kaže pa to je previsoko, pa to je u rangu najtežih krivičnih dijela, da li u praksi se to ne dešava. Ja negdje u prethodnih nekoliko dana uzimam taj primjer čovjeka koji je obio aparat u Podgorici i dobio 5 godina zatvora. Kakva nam je situacija za ovakve stvari? Da, možda ta kazna za to obijanje treba da ostane tolika. Opet što ste i vi rekli, mi ne znamo detalje, ali zašto je onda ovo toliko neproporcionalno? Vidite, to je konkretno, evo, pa to je možda i dobar primjer ovaj slučaj. Pazite, u ovom predmetu riječ je o višestrukom povratniku, znači koji je, ne znam, 15-16 puta vršio ista krivična djela i za to je uvećana kazna. Zato je to bilo tako, kad je sud objasnio, bilo je jasnije. Pa i ovdje bi to trebalo primjenjivati. Ali ja moram da kažem iz neke moje prakse u posljednje vrijeme, sudovi posežu za većim kaznama u predmetima. Polako znači. Nije konkretno bilo iz ovog domena, ali za druga neka krivična djela, evo recimo konkretno za jedno nasilje u porodici gdje je bilo gdje su bila prethodno 2 izvršena krivična djela, povećana je kazna 3-4 puta. Tako da je tu bilo polako počinjeno, znači da stvara ta svijest. Samo eto kažem, moralo bi tu malo još da se poradi. Jasno. Nadamo se da ćemo vidjeti neke promjene u narednom periodu. 8:47, nemamo više vremena. Hvala vam što ste bili naši gosti i razgovarali o ovako jako osjetljivoj temi. Nadam se da ste malo i približili građanima i da su dobili sve informacije koje su htjeli da čuju. Hvala još. Hvala i od mene.
Hvala vam. Uvaženi gledaoci, napravit ćemo kratku pauzu. Nakon toga slijede najvažnije vijesti. Ostanite sa nama do 9 časova.